iyo Liverpool mu yinyemera aribyo tunaheraho kwanza n'ubundi twayiganiriyeho ejo ifite umukino n'ikipe ya Manchester United abafaransa n'abajya bavuga ngo ni match of the weekend. Iyi ni derby y'abongereza ni la classique y'abongereza. Ni match mu by'ukuri abantu baza bategereje no kuza kureba cyane cyane harimo n'abafana ba Arsenal bagira ngo barebe niba bakomeza gushyira amanota hagati yabo n'ikipe ya Liverpool bayicungira hafi. Ni match ariko igiye kuza nabonye hari ifoto Liverpool yashyize hanze irimo Viritz irimo Eketik irimo Sara irimo na Alexander Isaac. Benshi bavuga ati iyi foto se barimo baratanga ubutumwa kwa Manchester United. Ariko ni match nanone izaba itari umuzamu w'ikipe Liverpool Alisson Becker kubera ko yagize ikibazo kuri Galatasaray bavuze yuko ngo n'ubwo atazaba ari kuri uyu mukino ndetse no muri no mu minsi iri imbere azaba adahari. Ni match igiye kuba umutoza w'ikipe ya Chelsea wa Chelsea kandi wa Arsenal cyangwa Liverpool umwe muri nako wa Liverpool cyangwa Manchester United. Arne Slot nyine wa Liverpool atari mu bihe byiza nyine bavuga yuko nawe agomba guhindura imikinire. Ni match mu by'ukuri mubona gute hagati y'ikipe ya Liverpool n'ikipe ya Manchester United? Reka tumuhereho Arne Slot niwe usa nkaho utangiriyeho. Arne Slot atsinzwe imikino 3 ikurikirana Ruvuyanga. N'ubwa mbere muri kariyeri ye Arne Slot kuva atangiye gutoza za 2017 atsinzwe imikino 3 ikurikirana. Muri match 309 amaze gutoza nk'umutoza yicaye kuri touchline n'ubwa mbere atsinzwe imikino 3 ikurikirana. Ariko ikintu cy'ingenzi kiri muri ino mikino 3 nuko ni imikino yose atsindiwe hanze, nta match n'imwe atsindiwe kuri Anfield Road. Uyu mugabo mu kiganiro n'itangazamakuru yagerageje gusobanura uburyo iyi mikino 3 bashobora kuba bayitakajemo, anavuga uburyo bashaka kongera kubikosora muri ino mikino yindi ikurikira. Liverpool muri match 7 za champion imaze gukina, imaze gutsinda match 5, imaze gutsindwa match 2, match ya Chelsea na Crystal Palace, imaze gukusanya amanota 15 yicaye ku mwanya wa kabiri, imaze gutsinda ibitego 13, yinjizwa ibitego 9 gusa. Ariko ibyo bitego 9 imaze kwinjizwamo ibitego 4 bivuye ku mipira y'imiterekano. Ibindi bitego 5 ni ibitego bivuye kuri counter attack. Liverpool mu gihe papa umupira bakahita bayirukankana bakayitsinda igitego. Muri iyi minsi asa nk'uwahaye liberté mediane yose kegera imbere cyane, noneho buruko babambuye umupira kwiretruva kugira ngo bongere bakore group inyuma ishobora gutuma bahita bafunga amazone anyuranye, birimo biratinda ku buryo barimo bari regroupa batsinzwe igitego. Aravuga ati rero dukeneye kureba uburyo mu mikino ikurikira dukwiye guhandoringa umupira mu buryo bwa nyabwo. Guhandoringa umupira yavugaga no gufata baro muri mediane bakayigumana, ntibayitakaze mu buryo butari ngombwa, ntibayitakaze mu buryo busa nkaho budasobanutse mu mukino hagati, kuko barimo barahatsindirwa ibitego byinshi. Ariko iyi sezo kuri Anfield Road kuri stade yabo bamaze kwakinira match 5 mu marushanwa yose. Izo match 5 zose bamaze kuzitsinda, harimo 3 muri Premier League. Muri izo match 3 bamaze gukinira Anfield zose nta nimwe bigeze batakaza, na manota 9/9. Bamaze kwatsindira ibitego 7, bahinjirizwa ibitego 3. Mu rugo barimo barakora neza kuruta uburyo barimo bitwara hanze. Kandi kuri iyi match baraza kuba bakiriye Manchester United. Manchester United ku rundi ruhande ntago imibare iyivugira yasohotse muri uno mwaka w'imikino. Ntago ari byiza habe na gato United hanze, ko muri match 3 imaze gukinira hanze iyi sezo za Premier League nta match n'imwe irabasha gutsinda. Imaze gutsindwa match 2, inganya match 1, imaze kwatsindira ibitego 2 gusa, ariko ihinjirizwa ibitego 7. Uramutse ufashe tableau ya Premier League ugafata match zo hanze gusa, Manchester United yabayiciye ku mwanya wa 17 ku rutonde rwa shampiyona. Ntago ari byiza kuri yo. No muri match 8 zeruka Manchester United yasohotse muri Premier League, ntago United irabasha kubona intsinzi. United iheruka kubona intsinzi mu kwezi kwa gatatu ikina na Leicester City irimo imanuka mu cyiciro cya kabiri, iyitsinda ibitego 3-0. Kuva ubwo batsinzwe match 6, banganya match 2. Ntago hanze ari ahantu barimo bakorera ibintu byiza habe na gato.
n'ikimenyimenyi kugira ngo wumve ko kuba batari gukora hanze ari ikintu kibi gikomeye cyane kuri iyi match bagiye gusura Liverpool. Match 9 zitambutse zose Manchester United yagiye kuri Anfield ntago irabasha kuhabonera intsinzi. United iheruka gutsindira Anfield muri Premier League tariki 17 z'ukwezi kwa mbere mu 2016 nibwo Man United iheruka gutsindira Liverpool kuri Anfield. Icyo gihe cyari igitego cya Wayne Rooney kuri pasi ya Marwan Fellaini, umutoza yari Louis van Gaal. Icyo gihe Klopp yari muri sezo ya mbere muri equipe ya Liverpool. Kuva ubwo match 9 zitambutse batsindiwe match enye kuri Anfield banganya 5. Liverpool habatsinda ibitego 18 binjiza ibitego 3 gusa. Ntago ari ahantu barimo bagirira umugisha muri no myaka yavuba ahangaha. Niyo mpamvu no kuri Ruben Amorim akeneye gukosora uburyo arimo yitwara hanze, kuko nujya kureba mu rugo nibura mu rwisezo ahatsindiwe match imwe yonyine ya Arsenal. Izindi match yagiye azitsinda, atsinze match 3, ariko hanze akeneye kuwakosora cyane. Amateka aratwereka yuko muri match 14, reka tureke none byo kuvuga ngo kuri Anfield, match 14 mu marushanwa yose ziheruka zihuza no ma equipe yombi, Liverpool itsinzwe match imwe yonyine. Izindi match equipe ya Liverpool yagerageje kuzitwaramo neza, yatsinzemo match 7, inganya match 6, United ifite intsinzi imwe yonyine. So mu magambo make rero kuri iyi match equipe ya Manchester United irashaka gukosora ingeso imaranye igihe kinini cyo kudatsinda match ebyiri zikurikirana muri champion. Kuko kuva Ruben Amorim afashe ikipe, reka ndeke na Ruben Amorim, kuva umwaka ushize w'imikino watangira muri championa ntago Manchester United irabasha gutsinda imikino ibiri ikurikirana. Ngibona intsinzi muri weekend imwe, ibona intsinzi mu yindi weekend. Weekend heruka ya Premier League bari batsinze. Kuri inshuro bagiye gukina indi game, barasabwa nibura kubikora bakahita bakora ako kantu ko muri match 45 zeruka badatsinda imikino ibiri ya Premier League ikurikirana, bakaba bagakosora kuri iyi game. Ibyo ngibyo turabitegereje turebe uko baza kubyitwaramo. Kuri Arne Slot aratekereza ko akwiriye kubaka momentum, akongera kugaruka muri kuruse, akirinda ibintu byabaye kuri Liverpool za 2021 ubwo yatsindwaga match enye zikurikirana Liverpool. Nibweruka gutsindwa match enye zikurikirana mu 2021. Arashaka gukosora icyo kintu kugira ngo kitongera. Ariko bafite intwaro iremereye cyane bari bwifashishe kuri uyu mukino. Arne Slot kuva afashe ikipe ya Liverpool muri match 45 za Premier League amaze gutoza, amaze gutsinda igitego nibura kimwe muri match 44. Match imwe yonyine kuva afashe Liverpool niyo atigeze atsinda igitego muri Premier League. Yari match bakiniye na Nottingham Forest hari mu kwezi kwa 9 tariki 14 umwaka ushize 2024. Kuva ubwo Liverpool isunitse match 44 itsinda igitego kuri buri mukino. Kandi United iratwereka yuko iyi sezo yiteguye kwakira mu izamu ryayo ibitego byinjira, kuko ama clean sheet n'uburyo barimo bankeswa ibitego ntago ari byiza habe na gato. Iyi sezo muri match 7 bamaze kwinjizwa ibitego 11. Bafite umwenda w'ibitego 2 ko bamaze gutsinda ibitego 9 gusa. So iyi nshuro bakeneye gukora neza kurushaho muri defense yabo kugira ngo barebe ko bakirinda kubabazwa n'ubusatirizi bw'ikipe ya Liverpool, nubwo batari mu bihe byabo 100%. Abasore bataka b'ikipe ya Liverpool uhereye kuri Florian Wirtz, uvuze kuri Mohamed Salah, uvuze kuri Alexander Isaac, uvuze no kuri Cody Gakpo niwe uri mugerageza. Ariko abandi ntago imibare irimo ibavugira cyane bijyanye n'uburyo batangiye. Umutoza mu kiganiro n'itangazamakuru wamuwaje ati ese cyaba ari cyo gihe tukabona Alexander Isaac uri mu bihe bye byiza binyuranye na match 6 zitambutse muri Liverpool. Umutoza aravuga ati Alexander Isaac mumufate nk'umuntu izi match 6 muri Liverpool yari arimo akora pre-season. Yari arimo akora pre-season ye kuko atakoranye n'abandi mu kwezi kwa 6, mu kwezi kwa 7 no mu kwezi kwa 8 ntago twari turi kumwe, ntago yakinaga, ntanubwo yakinagaho yarari. Uriko ko yari yarivumbuye muri Newcastle asaba gusohoka. Yongeye kugaruka mu kibuga tariki 8 z'ukwezi kwa 9
bakina n'ikipe y'igihugu ya Kosovo akina iminota 18 kuva ubwo nibwo yatangiye gukinira Liverpool amaze kugaragara muri match 6 muri izo match 6 nta match nimwe arakina iminota 90 bisobanuye ko nyine icyo yasobanuye yari arimo amukoresha pre-season kugira ngo ajye ku rwego rumwe n'abandi bakinnye imikino yo kwitegura shampiyona ndetse n'imikino ibanza ya shampiyona amaze kubanzamo match enye gusa muri match 6 amaze gukina iminota 312 atsinda igitego kimwe atanga n'umupira uvamwo igitego umupira yatanze bakina na Chelsea n'igitego yatsinze batsinda Southampton muri Carabao Cup. Umutoza aravuga ati rero nyuma yo gukina izi match 6 abanje menye ugashyiraho ni iminota 90 ifunze akinnye muri match ebyiri z'ikipe y'igihugu biramufungisha iminota 510 kuva agarutse mu kibuga. Derafa aravuga ati ku mukinnyi ukora pre-season iyi minota irahagije kuba twatangira kumujajinga muri Liverpool uhereye ubu ngubu. Sami arabivuze byose n'imibare yaranze Liverpool ariko Liverpool nyine imaze imikino ibiri muri Premier League idatsinda hajyemo 3 na Champions League ubwo nawe yo tuyibariyemo Galatasaray. Nibihe bintu twavuga birengera Manchester United kuri uyu mukino? Nuko yatsinze umukino heruka navuga ngo ni igiye kureba Manchester United yatsinze umukino heruka inakora clean sheet yahinduye umunyezamu ntekereza ko yaje agasa nk'ata yatangira neza gukora clean sheet kuri match ya mbere ku ikipe nziza kuko equipe bakinaga ya Sunderland ni imwe mu equipe meza cyane muri champion no mwaka kuko imikino 7 imaze gukina muri champion y'ikiciro cya mbere ifite amanota 11 wasubira inyuma ukareba imikino Manchester United nka 16 imaze gukina kuva mu kwezi kwa kane ifite amanota nka 17 gusa ngo ni imwe mu equipe iri kubona amanota make cyane ariko babashe kwitsinda badakora clean sheet. Ikindi cyatwara Manchester United urebye ni Brian Mbeumo ubona ko yatangiye gusa nafatisha wakongera ko na Matheus Cunha nawe mu ikipe y'igihugu ya Brazil muri match ya gicuti yakiye n'ikipe y'igihugu ya Korea ubonye ko nabwo hari ikintu kiri gutangira kuzana ubwende bitego bitaraza nta nubwo banagiye kure cyane ngo uvuge ngo bagiye muri America Latin nkuko bari bamaze iminsi bakora ingendo zigoranye bakava muri international break ubona ko bananiwe cyane. Manchester ikintu cyonyine kikigoranye kuri yo ni ukugira consistency kuko uko yabigarutse yo kuva umwaka w'imikino ushize Manchester United ntiratsinda imikino ibiri yikurikiranya ya Premier League. Wanareba n'imibare kuri Anfield ntabwo ari ikintu kivugira cyane ariko nanone Ruben Amorim wamureba ukabona ko kuri zino match nini byibura nubwo wenda atagiye azitsinda cyane ngave bikore mu buryo buri convenka ariko hari imikino wakwibuka yanganyije na Liverpool umwaka ushize Liverpool yari nziza anganyiriza Anfield kandi ubona ko arimo arakina umupira byanashoboka ko yari bunawutsinde hanyuma yagiye gutsindira kwa Manchester City ni imikino navuga ngo ikomeye idasaba gusobanurwa cyane no mukino wa Manchester United na Liverpool umuntu wese ukina muri aya makipe abiri abazi igisobanuro cyayo bitume amagambo discours ziba nkeya cyane muri reunion technique kuko abantu bose baba bari motive bazi igisobanuro cy'uno mukino n'umukino wakwicira kariyeri ukinnye nabi bashobora kuba komanteri bagukoraho cyangwa n'uburyo abafana basigara bagufashe bishobora kuba byanakwicirana kariyeri ukaba wanasohoka no muri ekipe kuko ni umukino kapitali w'Abongereza. Hanyuma kuri Liverpool nayo ntekereza ko ikwiriye kugaruka yikura muri iki kibazo kuko muri shampiyona y'Ubwongereza nubwo ikinwa muri phase ebyiri tukaba tukiri muri physical battle hamwe umuntu aba kigerageza abakinnyi yaguze tutaratangira kujya mu mibare myinshi umuntu abara ngo nitsinda hano uriya gatsindirwa hariya nzaba musize amanota 5 byatangiye kujya mu mibare yo mu mutwe cyane bikiri mu mibare yo mu kibuga n'imbaraga no gusunikana ariko nanone Liverpool yamutse itsinzwe undi mukino Arsenal gatsinda undi kayishyiramo amanota 4 hagiye kuzana none Champions League Liverpool ntiri gukora neza bize ngo yabisabwa gusunika mu marushanwa abiri yose isabwa kudakora amakosa icyo gihe wisanga iyo washyizemo concentration nyinshi hazamo ibibazo by'imvune akaba baza amakarita n'ibindi bitandukanye bitewe nuko urimo urashaka kubikora wemeza kuko amafaranga batanze ku isoko kuri Liverpool ni igitutu kuri bo ariko umukino wa Manchester bari mu rugo n'ikibuga cyabo ukuntu kibafavoriza cyane ubona ko numwe mu mikino bamaze iminsi bategetse muri Premier League he naho bigeze kwitsinda ibitego 7 kasi kera cyane ni mu myaka nk'ibiri cyangwa 3 ishize nekereza ko Liverpool niba ari ibyuka yabyukira kuri no mukino wa Manchester United nayo niba ari twereka ko no mwaka hari kizahinduka nkuko Ruben Amorim yavuze ko ibihe byiza bigiye kuza aramutse atsinze Manchester akaba ari yakoreraho
ikintu cyo kuvuga ngo natsinda match ebyiri zikurikiranya yabatanze ubutumwa kuri izi match zigiye kuza zindi zikurikiyeho kandi yaba ari na motivation ku bayobozi be bamwizeye mu gihe abandi bamusabiraga kwirukanwa nibwo muherwe Sajimirati Claife yavuze ko bamwizereyemo babona ko hakiri kare kuba bamujajinga mbona ko ari umukino uri psychologique cyane ufite icyo wafasha Liverpool yamutse itsinze ikipe ya Manchester United kwa rukongera gushitura igafatiraho kuko no muri Champions League ndumva badafite match ikomeye Manchester United nayo itsinze match ya kabiri yikurikiranye igakuraho iyo nyirantarengwa yayizonze kuva umwaka ushize nekereza ko yaba ari umwanya mwiza wo gutekereza ko bava mu myanya mibi bagize umwaka ushize bakaba banaviza kuzakina European football umwaka utaha. Match iri ku munsi w'ejo rero nibwo izaba iba ni saa 11 n'igice nibwo match izaba rero itangira